Svedoci smo, poštovani sugrađani, da danas jedna karikatura u vidu šefa gradskog odbora Srpske napredne stranke u Jagodini Nikole Radosavljevića, poznatog jagodinskog lopova i mahinatora, deli za poljoprivrednike u gradu Jagodini određene ramove za traktore. Pa koje ramove za traktore deliš, čoveče Boži? Pogledaj, traktori u Srbiji su zaključani. Bolje bi vam bilo da povećate poljoprivredne penzije, da subvencije dajete na vreme, da ljudima, ako već hoćete nešto da pomognete, dajte im barem kabine, kupite neku frezu, kupite priključnu mašinu. To dajte ljudima. Zabranite uvoz robe, zabranite uvoz mesa, zabranite uvoz prehrambenih stvari. To vi treba da radite, a ne da delite ramove za traktore. Opuže i razbojnici, mesto vam je u Zabeli, a ne na slobodi da delite ramove za traktore. I zato 2. juna pamet u glavu, Jagodinci moji, i glasajte za dela, a ne za suvoparne reči i za zaključane traktore ove vlasti.